Kubor nagaslem jong unongsan hima. Ang jengin keseng kaduk kentang iwai nga syu kentu ya ke sorkar lada kamnang bansna banwan rakfon nani bansna ikinu nu ki kenja banong banwan rak pisah saka sorkar se government revenue nga syu ajemut kumne kendiat makini kitrok duyong gibayat man lakasngi kidai gi jongno te belai sim revenue no naki kata kadik ban ne yule se kadai jong tu ki he gi han bro nang te pok sekretariat na bah wado pulit rukan itu ipi dah kaduk kali keduyong ru ngamjui banong ba un fine ngalai ira ki jong ki kmat le hang ne ko mulai men hang ne porba nang pelat ba kaduk kowe katrok keduyong hadu bo pulit hap yale prestat ban pelat ya ke blong te kai ke jengmot jong katu te katrok keduyong jong gitu ber khoi kedi jong no ka baar pa ka bang aku aban ai su bat sanuk sai ba kam penstunat ni upat ba lani ban kam penstunat hiru ya borok lang ba balai ke sorkar kampen kiudor ya kakiat mau kakiat kali ba pensniu ya kejat benriu mentap kiudor no ya kakiat dengan itu ipi itu bagdi ya ramru la kiudor la kakiat lahir no sakabran ka bakam dunador ten ringi par ki kali ka main itu ipi nginle dan kam tanang ne hanong po ya kabam knyang kali khat sanitar ngimla mangin the tang sanitar ngin hap the be khat sanitar te kawan nong ta ka jing temu ko jongi kolong ban ajeng mut sorkar kolong ba kiudor kakiat taksi kini kali kit masih taksi kini kali kit doyong bean taksi gi kum kitu gi berkhat mo khang ba ka government taksi kini barok teh ngan itu ipi kalong ba revenue jong government ro hang tanga sawan kan ndre mata pinju tax tang nengi ki try kali ya ki kot kisla pinju tax ya ko umpnyang kakta yo bot yo palba obon balang tangim so ya ha tang tahi banga suka pencai kemudian